Wannan Yahuza Yusuf biane mulaki sobiyara Yusuf na kulba bang ami Yusuf pia be obe onyavene o kakan anu o di biani tinanyo Yusuf kuto yiɣi nti pa darza din dungar darza kam naɣla o lula kobiliga din zilim pam gbunni na wundab gandale ŋuna da de tun talo duma sani in lebgir zama fasara tir wundaba ka da la botilgam sim to nirba na wunda largo vela na farin jin pam to ma da za yole o ra saslo man to tun tal den da kona anabso wundam le da bi yikatanga ka pillo yang don ne jelense pukbaram nyaayim yuang ni nyevle poale ko ma be da yo bozo kunduna ma nar Yusuf ma wari ya ben yargungo dunguna kundun son wundun woma din yala kundun son o chala onan guna amma ha obin yargu so don kora dolde nasara bazo dan kan patal la trananya anabi sufu sini din yer dagban lambala anabi sufu patre on yevle yishir mer salam dunguna di shirtun tetelawo yitahanar nan malala hajim ni vo shabban pun kubo mabiyin ni tola kubo mabiyin parayi da bituni tice ka bazon o chan yole ala kai bora dirham tohle ko tole rumba wahala abu bor na wuhi abayule nyala kobilga biya tanan larpye bul songon katalon don una tamal mashil gukunduna sa na ba chan shale ka kunduna banda lar Yusuf la malga larta taba shaun bada yalma nda nafsili yala busa kalala alkawle ma yampale bwande yala mi bon kwar sini suto akampune anabi sufu patre علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا غننا وني قدرة جبارنا كيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Kazang de la fursa ngo nsuru na gang na woni te banama te manama te talanan bandang te kiyama nduma na woni nang barahma na won zomba na mbo lalan yale ka te suru na gang na woni bankala fi yomane katanga nduma na won te mba lafiya
tɩ mi bãmb mala alaafɩ wã na n pãng t'a alaafɩ n yab nima n da alfa kpamba naawʋn dabga sẽnda tɩ pagya ni wobsb shɛli yin wobsi tɩ pagra ka sʋhri nagãng naawuni wa pas n ya annabi daraja annabi da albarka ne annabi haske naawuni wo yon ya sanyo viɛlli naawuni yon ya sanyo viɛlli lala n nyɛli n ba nima n ma nima tɩ sʋhri nagãng naawuni naawun dɩ keki wahala bas yɔli naawun sõngmiya na nima ye ʒirʒili n tʋma naawun sõngmiya naawun sõngmiya naawun sõngmiya le mama nima naawun pas ya mustajaba afa nima naawun sõngmiya khasatan ban niŋdi tafsiri albarka gol ŋɔ ni tɩ sʋhri nagãng naawuni wa niŋ tɩ yino kam zaa ka tar sʋŋ ka tɩ yɛl din tuhi lala n nyɛli n ma bihi ka tɩ na kuli zaŋdi fursa ŋɔ n sʋhri nagãng naawuni n tiri gana gɔmnanti n tʋma naawuni tɩmba gbaari sʋŋ bõn yɛn gbaa shɛli ka tingbani maa ka di chɛŋ din simsi shɛm zaa na n baligimli tiba ma bihi yi yuli yɛn nyɛmi duniya zaaha ba akidaya duniya economy maa zaaha damdimi duniya zaaha tɩ pagri naawuni gana din maana mali soochi to n duma naawuni wa pag neeli zaa tɩtɩ ka chɛ ka tɩ mali tar sʋŋ di puuni lala n nyɛli tɩ pala ban ni tam gɔmnanti maani tɩ ta lahabɛri ni His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana, tɩ sʋhri nagãng naawuni naawun sõngmo naawun sõngmo naawun sõngmo domin yi kpaham Ramadan yi tɩ kuli zani ŋɔ wa kpaŋlo maŋa n le ninvuɣuso ŋun sponsor ka di to yaarili tafsiri nim ni television ka di ŋmɛrili luɣuli kam ban be yoma ni katiŋa ka bɛ nyɛra n diri di daanfaani o lala zuɣu o wuhirimi ni o puuni biɛri musulinim zuɣu o mali hachi ka ti gba leerila ban yɛn suhiri tiri o naawun sõngmo ma bihi media houses maa ti paɣaya a kana ti nya NTV Might TV Sagani TV yuni ŋɔ bi zaaha yaarila tafsiri maa ka di tooi paari luɣuli kam duniya nyaanga zuɣu bɛ mini bɛ mashina nim maa zaaha management nim maa ni mashina nim maa zaaha ni staff maa na n guliya ni o gulibu ishara bɛni ni list maa shɛba na bɛni di na bɛla ti communication commander maa nuuni DJ Nash naawun sõngmo di ti paaga ti teebuli zuɣu ti ti yɛra ti yɛlli di na bɛ o nuuni lala n nyɛli ban ku arziki ka dimbɔŋɔ maa zaaha niŋda teebu bolibu yɛn duma naawun mi bu zaa yino kam yɛla naawun yɔmba sanyo viɛlli ka yɛligi bu daa arziki niŋ albarka niŋdi ni n karimbihi taba n suhiri nagãŋ naawuni o zaŋ annabi rahman pili ti zaaha ka pahi ti zuɣusuŋ ti nyɛla ban puhira ka paɣara ka suhiri nagãŋ naawuni ti yino kam zaaha naawuni wa baligim nyɛvili ni alaafee titi n duma naawuni ti yino kam zaa naawun tim ti nyɛvili ni alaafee o tim ti nyɛvili din yɛn niŋ ka ti nya nasara shɛli n duma naawuni ni kpuɣi alkooli ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni o yiŋ nim maa bɛ nasara maa din yɛn pili deei duniya zaaha maa naawun chɛ ka lala nasara maa pali naawuni ka o chɛ ka ti bɛ lala nasara maa puuni ma bihi ka n zaŋdi lala fursa ŋɔ n teeri n maŋ ka teeri n ma biligu zaaha annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musulma al'umma maa zaaha wa ti garanti tin yan gbubi shɛli
كتهج الدنيا لا تهج الآخرة لا garanti ما نيا نبني يرتني أدبوا أولادكم على 3 مسلما نيوبسمي إيال تم يلا تزغو حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقنصر كيرا garanti شلم الأمة ماني ينبوب كتيجي نتي وبس تمان نتي إيال تم النبي يرلم زغو دم بحرين النبي ينما أهل البيت أتي يبا كدولبا كقنت ما وبس تي إيال تم قرآن كرامبو ما به يلا تمو تي بوبلي دنيا للآخرة يلا بيان تيجي ناو ننتر كتر ما به على آدم أبي يوما أن سلم أن نبتتي كتنان تمل لهبل شلزاها إن شاء الله. أجا آدم بسم الله. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
sallallahu ala muhammadin sallallahu alayhi wa alihi aja adam ti pagaya nduma na wonen bamsirte qur'ana ne in yara ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun na wonen bamsirte kudratu jabbaruna mbone te ka yara ya yinin bannan imani mu'min nama kutiba alaykumus siyam we nollo bonan farilla yezugni kama kutiba ala allazina min qablikum kama al umma shabban dan kandina poiki te kana ngodinda nan farilla nollo bonira nya farilla bo zugni sham ndomana on keme kan nollo bakar nya farilla yenem annab muhammad dal umma bozo la'allakum tattaqun hakikatan yilon walama yinyala banya nya wontizo de bang serteme yinde yilon wale den semsen relo sham den kul sira shaliya nyala ayan nam le namboso mun zwar nawune ati lor nole ka su kura kanambo zobo bu kerdene ka bu zor na woni to bang mane kama ndi yara mane kama abulon wale anwal ma de kanan bala wa illa yinde yilor nole shakka karapuni din yalla alla ke wala allakum wama ay bi mana hakikatan bitakid de kadiyan nan shamiyan yala wuntizo bi shart karnyala yilolan wale mabe zomo kata pilgar jima tafsiri na won iko puni ya zomo ka duniya nam zaha ya kata ba pilgar nollo te pilgar nollo kala pilgar tafsiri kai alama zin ya za sun karanan ti zaha wa tu yabanya masimma sama ni shi na shamsu hala bambal nina kamal hankale bo medin yalti shale na woni pahanti lala zuksum mamma bihe te paaya kapil gerjera alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kate pour seloma zaha nete zorson domin yum palle kati nyangoma amma bihi kanyala nan buso bannan katar mal nya velena lafi katleban la'an ndumana wondu gahandele ne ndumana wondu sharadin gaham wod durpuni katla'amme niti dege ndumana won litafi alquran de bangsem annabi loyin nama bum milisham ka wuhle sham de nyala zokson yondal nat men shabanda bi nyaviane ka be nande lor nole ka nan tafsiri yunongo shabandela kiyama kana wul en zotin nam nambo kana tete fursa en tete nyavele katita lafi katom nan ti iko kati la'am ne te tokte karamo marisim se kate banne na woni wotete pinganda alcool mi nyale karjeya yune kamzaha te lande me nande qur'an tafsiri kayunu ngomi karabo yire ko nan dabam den nabiyan yala de karamba uslubin le yanya dabam nawon ikone mabe den yala ben sha yeza yuno kam ne ponmi yung balam ne karinyala ahlul bait tafsiriti lam de kelmel tache yune kam tafsiri ken men ritache babe
yuuni ŋɔ tafsiri ti taache nyɛla alqur'ani annabi ni deeli shɛm dini nyɛ ti taache yuuni ŋɔ alqur'ani annabi ni deeli shɛm sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mabihi yuuni ŋɔ 2022 ti ramadan tafsiri ti daa pun yɛliya suratul namli ka ti yɛn niŋ di zuɣu ti tafsiri yuuni ŋɔ bɛla suratul namli suratul namli mi amma gani yulle mabi musulmi ka yul qur'ani di zashi qur'ani ne di zashi nye pishina yopoin qur'ani malla suri kobga ni pina nahe suratul namli zashi nyala pishi na yopoin 27 babe ka aya din belala sura ma mi suratul namli karnyala pihwe nata 93 dizango ishara mbalama alama mbalama ya to'ala mbalama kartirte wure nete bangle mabihe akanate yule suratul naml zashe ma pishina yo point 27 ayima azan le pa ayo point ne karata awai 9 aya den be sura ma pune mi nyala pewe nata 93 alam 9 awai nata karata pina yi 12 mbala 12 ma 1 plus 2 karata 3 ata madi ya twakar yarti can mawo di za nyala karamma de yule ne di sab larbanci ma ka karan le lebgale dagban le yalde na amma ka namba na ma mi fa numéral sama de ko yer le to wa illa bo zo kar namba le be ba mer bolle ma yibu nyaka bu jesin na ma bu malla namba na ma be yirim kar bian ma kar so kambal lom player shel nomba ma yara la shele ma be akanati yulle kala kanati nya awena tama yaha domin aya surma zashi ma nyala pishna yo point karta awai ka aya nan ma pihwena ta karta pina yi karnya ata ala la'am awena tama karta ala pina yi kala la'am pina yi ma karta ala yibanya karyar la to ashel namani wa qur'ani annabni dili sham lalan yale to ka karatinya pishina yo point ma yita awai 9 kapi wena tama karata 12 dinyanta ata so 9 ne 3 ma bokar yara ma ka 93 yaha de lafsira me bangsira ne aya namma lala sura ma de aya nyala 93 alala 93 porkar foma aya namma ne pore ya to abere funi na wonnan te de kataram ma be zongo te tilgar lati karam karnyala sura ma lahbal konko kat kulyan shishe zoksa bayan dina katanan tike tafsir ma amma zongo de ngona te kulyan tirla ishara zan dalam sura ma mamma de yanke kataban bombe ti tuni katiyan kernama lala zo te tafsire tule den wama first tafsir wama sura ma mamma la balkati yan karam kati bora deninya suratul naml ma bihi amma gani yul suratul naml ma bi musulmi aya nyame lahabal shel kan dumana won bang sir nin salnama wa bil khusus khasatan annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dal umma
kana wun yer la la yatoma suratul nam lahaba information shal kan do mana won tir nin sal nama khasatan annabi da al umma lala suru ngoma suratul naml na wun bang sirte menete bang ya munna woni ni'ima kam zaha duniya nyanga zugo munna woni ni'ima zaha duniya nyanga zo won toti nin sala katom to mpo kiyama daliyaha duniya na won ni'ima kam din be duniya ne lala suru ngo bang serteme nungunna won to zangle wotinin sala omi yitinin sallala ma za won ni'ima kam din be duniya ne won to lata lala ni'ima yaha lahira ko bor na te bang lala ami aye bale be so be aga puni inti har ne kama annabi sulaimana wayan kala buumne ka duniya ni'ima din ne kana wumbuti annabi sulaimana wo borme ne te bang duniya ni'ima kam na won wotinin sala o mi ni to tale o mi yitale kale bang ne kama won to ta kiyama din ba dalezo kam gwaram manga ni'ima bokan duma na won buti annabi sulaimana duniya ne bwahma ma ni'ima bom biene kan duma na won ko buti annabi sulaimana duniya ne ka kiyama ba o deden gar lala nawo ikwane abba handa ayen nyame anduma na wum bannamda den kulpa on ko sazo sagbana na har inti shetan banne bannamda bammaliya nebna wum bannamda shabban ya za barma kakaya buzaha na wun balga ba men zannan annar Sulemana sulun sile mabihe kani to nya kamam malaika nan bambana mana wun tuntun banyaba ando mana wun zalba me kabutum do tuma ayi bannu nin salnam ne yuni shale karnya la jibsi ka var sirtir nin sala har ka nin sal to tar ne kamandin to no chucha nyala alzine ayi malaika nim nun ayan yamin nin sal yuna bannam da puni wo yula alzin ma kabin la jibse bane katom zorba zor shale ka hankal tira ne kan bunto nan a chucha lalan yalmi bandala alzin nan ba zaha kan dumana woni ko balgaba nzanti annab sulaimana lalan la nyale nyin nin sala ayan yu ne biya gane benam de shabjane ka nan ka yu ne ba ka nyala za barma bakaya kaman salen sahay kaman chara ayunu ba me kaman buri kaya la zo ban to kyan ba kan non kuba ban bongo zahana won la amba me inzanna annab sulaimana sulun sifuni mabia kirle de tam kamam annaba wa nawun atum shaba kabumi kabaru su'ad de bu su'ad ka keba kabo min kamam annaba hamandal umma puni shabtin yina kanduma na won tebgaba kabo daraja kabo mal daraja gar annaba wa shaba ka annaba wannan milala annaba hamandal umma puni shabtin yina kabo daraja gar annaba wa shaba daraja marwa shalbiyane kariyar ne annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulama wa ummati afdal min anbiya bani israil
Annabi Muhammad da al'umma afannima kabun boni so kam afanya fawu ye annabi al'umma afannima bo garbani Isra'ila annabawan nama malalan yale domin amma gani ayan ban milala zo ne mai magafara ni misalan mu kaso kan tagatira di yanke kata understand ni yal shel mu ma zo kan yanti lala misalan mu den to nan kaso tum de tuma kadere yore kasol nyela Ghana tingban Ghana president ngun paro o yang banjira o badiri yora maka min lala ngun par banjira ngo gar ngun dir yora kapa banjira ko paro mo den tahle won dalen soma igbalala dezo alege zulizanti shele de garnanye zogzanti yuale so annaba wannan ma zaha yiti la'am bu zaha da annabin ya annabi Muhammad mun karbo Muhammadu rasulullahi mun yi rasulullahi bote bol so rasulullahi zaha wa pangleme annabin ya rasulullahi so katiya injo dal umma ne nye afa to nyin bang menengon kam ya nabiya alle bo katama na la nyin baha mam yale kabo mi tin shel na wonni tama mabe tinyala annab Muhammad dal umma amwara kabozo ka annaba wa shaba billah bale karati de annab Qur'an Qur'an shel dinye annab dal umma Qur'an annaba wa shaba ka billah baya karbe la Qur'an ma pune bozo na wannan lalala da bangsa ya na alheri shanga wannan tiba ma za bu men budal umma alheri kam wannan ma dama abi annabi dal umma ne gonyin bang man kamam ati borda dal alheri shale na won bang sirame ne won tuta kapaha lala alheri shal wonti al umma na annabawa shabanda garma ma dama abi al annabi dal umma ne na won yala wonni tal won tiba shalma kapaha be maana won ta dingar lala kan yarya suratul naml punan mabihi wallahi ashil bene azang le bangsi so ko to nangle wa pala won ne ke duniya ngo sho o dinnam won dinnam mon de to nangle won dinnam wami yiti legin na wannan ma yan mallaya antin man annabi Sulaimanan nam insha Allah karam din de yiti kulkena na wannan nan ti iko tinyala banyan gargalala ma yalle ka soloma wum dabsir shari yan kana ma katna bumi temi yiti kul karanda de nan wontin nan katare kata yalle ko jane wo balla kum balama wo saham balama ko bale kan lebor ni bang diyel ne andinam yende je yer ne kama a de tinyala anyala nabiya bi apa nabiya mana wonni tuta nam karpala pargo kabu yala anto din nam karpala pargo kabu yala wo de sin saka nyala la kanya soloma zami yan dolami ko de ke ayule de buyan bona la na zala buyan bona lala
amma solo zahami solo zayan dolame solo mi yiti dola lala manam kadirma abnya lala mabe suratul naml ya ndumana won pilgalme o zangleme pilgir shele karnan dabam won zangle on pilgil shamma wo bennam da gahanda shabun biane ko gahamba ka munna gang na wuni wo mamma won bu ne basham ko zanglala won bu ne basham ma pilgalala suruma ka nya kara seloma de bana umum mamma ne bol basham ma zo bu kabanyan nan shamte bangne lala bennam da ma bu ya pune to nya lala yulshel na wonne bolba ma de zo ka ninya qur'an ne ka nya ka suru shel pilgra diyam pilga anya kar pilga yasin dinde ne pana wonne bolle qur'an pune wula ka selo ya diyam bangne na won bennam de so biene ka o yulti nyala yashine banan ku to bangdala lala la yale ka nya suru share kana won bole to ha depo won bolle qur'an puni wula ka yan to bangne na won bannam dele za gandele o yulem boni to ha manan ku to banglala lala yale suratul namle na woni yam pelgele ko yalwula to sin na won zang la ma am pelge surama aya dem pa de zo to sin ma aya dem pa ya kanya kan duma na woni karnyala de bangsra mi soko bo ni shamma kayer wo yeto a njiro alzama ntro lahbale na woni ko na titi ke tafsir ma dinne ki nyalala ma mabe yel mal shelem biene dite yel toasin ka bo mir de gbanne de minen de maana abo mele to ama gani yula aya dem pare zoma anya kariya anya aya ngo be aya namo be anya kaza de bangsira men kama soko bol ne la julma kayiro la bal shel won yarma sallu ala muhammadin wa ali muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد mabe yunu ngode nguna tambor solomane bu bang nyala ya tan pangti ya targa ngo karam kala nan tafsiri deba imami zaha kariya nyala dia nyala annabi ne dile sham katiyan zang letinya na won ikone dala zo selo marmiya shile karam biane akarati yul surama mabiya de dir azama yala pam lahba dabam anya shel polo kartira la lahbara annab sulaymana wa min alzinnama mayrin lala ma gwayiti wum ka so yara kayar ne kama we ka dirti yar mal ala kanal zinnama man kala kanal zinnama akala fi ka alzinna min ban mallala kanin yini yana kala ka ayan bum mi bin ka je na kala kanal na arin mi ana malala kanal zinnama annabi Sulaiman annabi nyoko malala kanal zinnama talan yale kal zinnama minna muslimuna wa minna alqasitun qur'anin yalma suratul jinn puni
ti puuni mu'min-nim beni musul-nim beni ka kɛfir-nim beni ka taalibon yɛn beni amin ama bi musulmi yi mali alaka ka daŋ ka a shɛma abu mi baŋ maa tariga a waɣalin tariga n-bala amen man ka alaka na alizin-nima n ka shɛɣani na alizin-nima naawun zuɣu naawun taali ka a kpɛma di lee baŋsirila ban mi ni kama ashe abu zilima diri simsi ka a mi lala ma annabi mamma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wara mal alaka na alizin-nima قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا مول دا كرند القرآن ما كان نبي كبنين دا ومد ما كالزن ما سو ونيلا ألزن نم دا الفا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد to karma puni yinya annabi sulaimana ko mal ala kanal zinlama karyarti do yatwa lalan la nyale ka nya kar to sirta annabi sulaimana wo men pa lahbale bilkis yatwa ambarama min annabi sulaimana lalan la nyale ala yan to nyame karyarti yatwa annabi sulaimana ni charle homen charle de yato ayaha kar bangserte kambo nan bangsi amma be ayen nyame kama di yin kamzaha diri yang palen la ne toasi de yato a sarki maraba sanar zangona mpana ma ni pawana te paaya diri yang nyala di yin kamzaha katiyang palen de zo toasira de nyala den ne to kote golmunma amma din galsi dabam ka tibone te shishi de yen kam jala ma na o yikone te bonne de damfane ndi de damfane ka soloma de damfane tin shishi riza ha jala kyam kan suriya mabiya dinan ka shelbene ka abun mele merka yer de yato amma manzuk sun zo abu mishela abu gargarle misali ma nyala dinan ka biyal soya no bom ka je an garle ne shire zan kyang te chara na wonzo be na gar ka je be ne kawana ne bone ma zan kyang te chara na wonzo mabiya ka kar bangsam an kar bangsam ma merka gur ker funi ka yar yirim anya kaso akar bangsam yon ka pun yel ne kama bide am balama ayi abo milemi bangsam mi de zelam pam maluki kan wonni yel ne ngum mal bangsam za azaka li malma maka bangsam maza nyin za ka nyim pama amma ka bangsam za mabe atu wum ka so yallala no aboza be kajia ngarle ne shire enkantete chera na wonzo ngon yalla lama anto chante pago mboho dome nyambumi ami bumi ma puni nyala lala na wumben namda ma abumi lala bendir go sheldin tirba ma de martaba busane an lala bin yara ma mamman ba ben namda ma abumi bo daraja na wun sane ne bo martaba abumi bo za shedin tahlaka ti halala ma mbor menen ti misale kanya ti mamman zaman sheltin kulbiya ngoma tin kulbiya zaman shel ngoma nin nisim tin kulmal nin nisim shangango ka ninya ka
internet ŋo technology shɛli ti mali ŋo mobile nim ŋo ni binyɛri shɛŋa tin kom mali ka di nyɛla ni neesim dini ŋo maa shɛba kuli be biɛhagu puuni n nyɛ ninsalinima ka ti nyɛ ninsalinima shɛm ŋo maa ka di na bi paai ban sani ka bi be biɛhagu puuni bɛ nyɛla ninsalinima ka gba tom be duniya ŋo ni ka lala ni neesim din na bi paai ba ban na bi mi binshɛɣu tin gbubi shɛŋa ŋo maa ban na bi mili a nyɛla la niriba maa bɛ ta tabisiya dii ti niŋ ka a yɛriba yaa bee ka bɛ so ti wum neeti nim sani dii bɔri ni di tibigi nira kaman di yɛn tibigi nira n tooi bindirigu shɛli din nyɛ tibigimsim bindirigu a nyɛ ka ti niŋ bindirigu maa n bo salad n migisi salad pahi bindirigu maa n zaŋ ti lala niri maa jilima ka ti tooi maa bambana bu yulli bu hankali bu deerili yemi din taali ban yɛrili mi kaman binkɔbiri bindirigu n bala ka wula ka bi yɛn zaŋ di bɔn tiri ninsala amma ka ti nin yuuni li ni tibigimsim bala jilima bindirigu ka ti zaŋ tiri o maa n niŋ salad chɛli gba har dii ti niŋ salad maa bu tooi direesirili n nyɛ mayonnaise bu mali kpama kpama shɛŋa n viɛhi viɛhi n zaŋ n ʒɛnʒɛli bu viɛviɛli ni lala kpama kpama maa ban yi yulli di ŋmanila daɣari a nyɛ bi ban level maa bin yuulli mi daɣari amma shɛba sani ka ti niŋ yuulli jilima bindirigu lala zuɣu pahan suɣulo a ti wum ka bi yɛli ni na niŋ salad chaŋ ti ti naawuni daba ni bi di n suhi aduwa nyindi yɛli ni bidiɣa n bala maa shɛba salad n bala maa miri ka a nyɛ lala ka wum lala maa ka nyɛ so di yisiri nyɛrili ka di nyɛla bidiɣa ka bi niŋ maa a yi shɛba salad n bala bee nyini gba salad ŋɔ bidiɣa n bala kala a yibu mi annabi hadisi beni ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yara irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama zomiya ban be tingban zo nan bo ban be sa zo ka bu zon ya nan bo bon zon ya nan bo azo ban be tingban nan bo ban be zo sa zo ban zo nan bo ibu min ya to abira funi mabe na wun ikone suratul namle den cekar ban bozo ka sarato tir irin lala na wun ban namda ma bozo sahadin karatir balala sarama har sa shaba de gard anya ka gaggable en bo bin yara en gargar da puni wula zo karalama ninda nawon ikone suru ngone karam ne to ke kata pana manan to shishe din nan ma za nawon ikone abe tenyala ban sura nagan nawone qudratu jabbaruna rahmana munnam duniya kasule ati suro no song mate kat nan katare karma puni are ke ka soloma wum ka ba karma karnan ba amfane dalil shel din ke kat to karandan te fasara ka to yer lala ben yaranan ma karyan yala annab muhammad no yin nim da albarka zo do bana woni wa palam lala niyanan matete katana kul pahara adwa ne ni'ma ganda shanga won tite de nyalaptin gandele ka nan nyavle ka nyavl tit gulna ka mala lafiya kana won tita izine ka nyala munyan be tafsir pune amal solna parna woni اللهم بحق فاطمة بحق فاطمة بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبيك ورسولك محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان 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 يا حبيب. Wannan Yahuza Yusuf Biane. Mulaki sobiyara. Yusuf! Na kulba bang ami Yusuf pia be obe onyavene. O ka kan an ŋɔ o di biɛni ti naan nyɛ o. Yusuf ku tooi yiɣi n ti paai darza din dungari darza kam naɣala o lula kobiliga din zilim pam gbunni. Naawuni dabi gahandili ŋuni n daa deei tuuntali o duuma sani n lɛbigiri zahama fasara tiri wundaba ka dahala bo tiligimsim ti o niriba. Naawuni daa larigi o viɛla ni farin ʒini pam to amaa di zaa yɔli o daa siɣisili o maŋ ti tuuntali din daa koona. Anabi so ŋun dimli daa bi yi ka tiŋa ka pilli o yiŋ dundɔŋ ni jɛlinsi pukparim nyaayim yɔŋ ni nyɛvili pɔhili ka o ma bihi daa yooi bahi o zuɣu. Kunduna maa niri lir Yusuf maa o di yɛ binyɛrigu ŋɔ. Din ŋuna kundun sɔŋ ŋun din wuo maa di nyɛla kundun sɔŋ o chɛhila o ningbuna amaa pa o binyɛrigu. So din koora doli dee nasara bi zuɣu din kan pa talila tira naa nya Anabi Yusufu sinii din yɛri dagbanli n bala. Anabi Yusufu paati 3. O nyɛ vili yishiri ŋmɛri salim din ŋuna di shiri tu ni titiligu. Yi tahaniri niŋ mala lahaʒibu ninvuɣu shɛba ban pun ku bi mabi yino ni tooi lahi ku bi mabi ŋun pahara ayi. Di bi tu ni ti chɛ ka bi zaŋ o chaŋ yɔli. Ala ka yi bɔra. Dirham tuhili. N ku tooi lihiri n ba wahala ŋɔ. A bi bɔri ni a wuhi a ba yuli. N nyɛla kobiliga bia. Ti ni liri pibili so ŋun ka taali ŋɔ din ŋuna ti mali mashili gu kunduna. Saha na bi chaŋ shɛli ka kunduna ban daa lir Yusuf la ŋmaligi lirti taba. Shamun! N ba daa yɛlima n daa nabisili yɛla bu saha ka lala alikauli maa yɛn pali. Bɔhindi yɛla mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam puuni Anabi Yusufu paati 3.